قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون واستعينوا بالصبر والصلاة كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين رجزا من السماء بما كانوا يفسقون قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan bir Ramazan ayına daha girmiş bulunmaktayız. Her yıl olduğu gibi bu yılda inşallah Ramazan ayında ibadetlerimizi, mukabelelerimizi, zekatlarımızı, fitrelerimizi ve yetim ve fakiri gözetleme ayı olan bu Ramazan ayında inşallah bu ibadetleri tekrar hatırlayıp ve tekrar böyle bir ayda bunları inşallah yerine getirmeye çalışacağız. Malumunuz her camide olduğu gibi bizim camide de yüzlerce insanımız, müminimiz, Müslümanlarımız geliyorlar, burada mukabelelerini okuyorlar ve tabi pandemiden dolayı geçen sene de bu sene de teravih namazı kılınmadı ama teravihin yerine elimizden geldiği kadar cemaat namazlarını kalabalık kılmaya çalışıyoruz ve burada mukabelelerimizi hafızlarımızla beraber 2 tane hafızımızı da getirip onlarla beraber burada güzel bir şekilde bu 14 asırdır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu adeti sünnet-i seniyeyi bu camimizde de bu şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Her gün öğleden sonra bir cüz olmak şartıyla bir cüzü hafızlarımızla beraber cemaatimizin yaklaşık yani 100-150 kişiye yakın bir cemaatimiz katılıyor bu mukabeleye. Bu mukabeleyi icra ediyoruz. Bu ayda böyle bir bereketli bir ay oluyor. Yüce Allah'tan bu ayın da gene bereketli, rahmetli geçmesini diliyorum. Allah Celle Celaluhu bizi bu hastalık musibetinden de bir an önce inşallah kurtarsın ki daha güzel bir şekilde ibadetimizi rahat bir şekilde yapalım. ده 15 سال الفيدي مقابلات خوندين وبش الميجانيرو تمام مسلمان اتينا في هركس قراني خوفتكا وسدحب حافظه معنا دحب سياب حافظ قران تين تخوينين امجلو غوداريت كن اكسكي غمر بي 260 كا مرتبه قران تخوينا بركته وتفخيره ومتوازنها شي ضعف خوشه يعني ام هر سال تينا بري مقابلات كن
وشقا يعني أمتين مقابلة قرآني هر سال أم شورا قرآن أخذ خوينين نفري ودوام ليجي إيشما إن شاء الله تعالى إيشما يعني خوندنا قرآنية وشقا خوشا سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام أم هيك يعني إكمال ناكن أم دوام ليتين خوينين وإن شاء الله تعالى أم يجبيقا وبيشتري أم دوام كن حتى مرني إن شاء الله أم مقابلة ودوام كن أرسال أمتين فري وجامعة ما جماعتها ما دوام لي يعني زيادت بوكي مناب الحمد لله وجامعة ما الحمد لله جماعتها ما زاف جماعتك غالبة وخوشة وأم تبهودو كيف خوشن وجامعة ما دوام لي أم قرآن تيدت خوينين ومقابلة ماجي ما شاء الله زحف تشتكي خوشة وسنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام أمش خورة في سنة هاني دوام لي بيكتين. Kaç senedir Ramazan ayında mukabeleye katılıyoruz. Peygamberimizin sünnetlerinden biridir. Çok mesela çok sevinçli bu konularda. Mesela öğle namazlarının ardında hep mukabele oluyor. Her sene de oluyordu. Allah'ın izniyle böyle devam edecektir inşallah. Şu an güzel bir duygu yani mukabeleye katılmak hoş bir güzel bir duygu yani hocam.